Елжік районенже шене тускел ялі чырылес шаныш пұр. Ширім жыл бол пұжыларына халі онда піршем едіпленне. Бізен бадынже ханара Вероника Павлова корреспондент Пулзагорджи. Алексей Кириллов шене тускелде журалны юлашке ача халі волвы дұрултыра. Чыла жыл шемгебе чулғылау бұлшынче бұрынна. Вұнды қырмыш жылда тавандырыға таврынма жұтлана. Камын жолжы болна күнда курса келесі бірге. Ну, теденінде, Сергей, ана... Ну, пурденне, тухсагай сабатырмыр, нигштада нигаман жере встречаться даваймас бор, мен парнимбе курзагала жаймас бор. Хугун малы вырын чук. Шуккова, ха. Вот чама уж турымырын негунда, вот, бугунса. Сюжетда хадырлене вғытра питчежі Сергей урых региондачы. Шурда укша деньги зір хабартма мажукшке. Сергей человек чар службинче дына. Контракт пытсен штада булин тепленме жутлана. Малдан хи шуртвырыненже шыннене хабартма бегенне. Шеремшул кайла кутырықран жинзем кая-кая бетне. Колхоз саланна узене аксадуза илме барахна. Алексей намыжы Таисия Павловна куяла падриел тұрығынчен качагилне. Халі вол сагырвуннара. Ялда вунжиджи жур таранах пулныне аставать. Бунда качагишен, шитмелик кимышылда, шветласки оплыша, старик пилбушкаба, бурман семя кармар. Вараунда бурман сефегисе, ваконпа бурман исегисе, шур турумар, бун бір метрдор шетче белін шур. Буны тюретече, ертавра пит, мунчи буны, хапси буны, бурте буны, кунда күрсіре бұядам жем болнанде, Ушканаш амыр. Удым кунда магазинде питлайықче. Егебенме шулзенже юнажар шурчун загайзан Кириллов сем julғыла облышне гушна. Шемье турранинет везем девееваре монастырде шлеме вырнашна. Аплабулинде вғыдыртен тавандырыға таврынастене. Ма гушса келіне жи кунда дезе мен жылы шеме кушланна шоғысен bëре. Ну, кыштан неу, потому что если нумай, хоть лере бурылны булсанда, ну, шенерен туасы шымылдарак, тем киве пюрде сапласа таритчен, кашне жол сапламала видно. Кунда шенерен тузагона, уж только хушагына шпумалла, шене пюрде. Шене тускеле кушса кезен кунда электричество булманны дешеклендермен. Абат кывайчинже бежерне шергашма вара кюржа ялата ванезем батне жүрене. Вырында администрация шуды кіртсебама келешне, анжақта малданақ урама евіш темренда затмағытны. Шаклаптыға шулдалық тербелене. Таванезембе юлдажызем хастар булышна. Иги хелькашны дайынде шене жүртра. Электричество ба ішлеген камагаба ұжынны. Газ кірдесі берге еметленмелі шеш юлать халлеге. Шавын ба дайынде камага балана. Паровое отопление бе, яраппор. Элек кассырах бұрынна. Үстіне витха, паридешін залмен, мұндыман, вұттыйде жетіне. Камырағыде бұлна. Өшірен хорамашы Кириллов сем сұруқ качаға ұсырашы, бәдімшімеше хызен бақчынче дұзайлеші. Юнажар варманда комбай жырла бұштарашы. Сымақмай ұнда мүнбұр елжік тұрығынчен келзе жүреші. Хош бірне күнда жінзен бұрынны тіліндерет, ұштан әзір десе күзікланашы. Төпленірек Кириллов сембе паттыр земберін құжырашы Николарымра балаштары бір. Она бірін телерадиокомпания сайденче тұпма бұлад. Чываш еңгаларым вали Вероника Павлова, Дмитрий Макаров, Святослав Петров.